Wahai Tridelvi Ardian, aku nikahkan saudara kandungku Gelina Ferlianda binti Muklis dengan engkau. Maharnya perhiasan emas seberat 18,44 gram tunai. Kiss me now, feel my heartbeat, and take me down in white and marry me, and walk me up to love and start forever now, forever now. Take my heart forever now, forever now. Just say yes forever now. Like a diamond in the rough that you cut and polish up, like a blue across the sky. See the whole world in your eyes. And walk Saya terima nikahnya dalam perhiasan binti Muklis dalam mas kawin perhiasan mesin selama 50 gram bayar tunai. forever now. Take my heart forever now, forever now. Take my heart forever now, forever now. Just say yes forever now. Days you've been waiting for, like a dream, turn the key, feel the lock, open up the door. Won't you walk me down? We'll start forever now, forever now. Take my heart forever now, forever now. Just say yes forever now. Selamat bahagia untuk Gelin dan Abe. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah, dan semoga cepat diberikan momongan ya. Dan kami semua dari Cece Family dan teman-teman dekat Abe selalu mendoakan yang terbaik untuk Abe. Yang jelas dengan pernikahan ini mudah-mudahan Abe selalu menjadi geli-geli hatiku, geli-geli hatiku, geli-geli. Forever now, forever now. Take my heart forever now, forever now. Let's start forever now. Gelin dan Abe, semoga sakinah, mawadah, warohmah, cepat dapat momongan, dapat dedek bayinya banyak, putih-putih, kayak Gelin lah.